30. januar 2026. Dnevni horoskop. Ovan. Horoskop opšti. Dan je pogodan za poslovne sastanke i važne pregovore. Mnogi predstavnici znaka moći će da ostvare profesionalne ciljeve kojima su dugo težili. Mogući su prilivi gotovine uključujući i iz neočekivanih izvora. Trgovine zaključene u prvoj polovini dana doneće značajan profit. Biće to dobar dan sa stanovišta komunikacije. Brzo ćete se slagati sa najrazličitijim ljudima. Čak i oni koje to nikada ranije nije zanimalo poslušat će vaše mišljenje. Bolje je ne planirati važne stvari za veče, bit će vam korisno da se malo odmorite i oporavite. Horoskop posao. Radni dan zahteva promišljenost i uzdržanost. Neće sve zavisiti isključivo od vaše inicijative. Moguće su okolnosti koje vas primoravaju na čekanje. Važno je da ne trošite energiju na dokazivanje. Usredsredite se na ono što možete završiti samostalno. Kratkoročni ciljevi donose bolje rezultate. Strpljenje vam čuva poziciju. Horoskop zdravlje. Organizam danas pokazuje pojačanu reakciju na svaki oblik fizičkog ili psihičkog pritiska. Energija je prisutna, ali se brzo troši ako se ne kontroliše intenzitet aktivnosti. Telo jasno šalje signale kada mu je potreban predah. Ignorisanje umora dovodi do naglog pada snage. Kratke, ali redovne pauze pomažu stabilizaciji. Napetost se najčešće zadržava u mišićima. Svesno usporavanje donosi osjećaj ravnoteže. Horoskop ljubav. Danas harmonične veze podrazumevaju dodatnu posvećenost ovnu. Bez obzira ko je napravio prvi korak napred, ovan je taj koji će morati da pokaže plemenitost, velikodušnost ili da se izvine za skandal. Važno im je da u voljenoj osobi vide partnera, a ne svoj odraz ili svoju senku. Bik. Horoskop opšti. Danas ćete biti više ljuti i nestrpljiviji nego inače. Najverovatnije nećete moći odmah da dobijete ono što želite. Pokušajte da mirno odgovorite na kašnjenja i neočekivane događaje, ovo će izbeći mnoge neprijatne trenutke. Također će biti korisno poslušati savete ljudi koji vas dobro poznaju. Popodne je pogodno za sastanke u neformalnom okruženju. Ostavit ćete dobar utisak čak i na one kojima se ranije uopšte niste dopadali. Odnosi koji su ranije bili isključivo poslovni poprimit će prijateljski karakter. Horoskop posao. Poslovni tok je miran i predvidiv. Dan je pogodan za rutinske i praktične zadatke. Finansijska pitanja zahtevaju realnu procenu. Ne ulazite u dogovore bez jasnih uslova. Vaš rad deluje pouzdano i sigurno. Kolege cene vašu stabilnost. Dosljednost vam donosi napredak. Horoskop zdravlje. Organizam je stabilan i dobro podnosi svakodnevne napore. Osjećate sigurnost u sopstvenom telu. Ipak, preterana lenjost može usporiti cirkulaciju. Potrebno je uvesti bar minimalno kretanje. Ishrana ima jači uticaj nego inače. Telo brzo reaguje na tešku hranu. Umerenost čuva snagu. Horoskop ljubav. Ako vam je teško da ubedite voljenu osobu u nešto, ne pokušavajte da budete uporni. Neka osoba s polja ponovi vaše argumente vašoj drugoj polovini, a željeni rezultat će se lako postići. Usamljeni bik će imati srećan susret sa osobom svojih snova. Blizanci. Horoskop opšti. Budite oprezni u svemu što se tiče novca. Ne treba žuriti da rešavate finansijske probleme ili ulazite u ozbiljne transakcije ako nisu planirane ranije. U prvoj polovini dana moguće su nesuglasice sa kolegama i nesuglasice sa rukovodstvom. Ali sve ovo vas neće sprečiti da stvari obavite na vreme. Malo kasnije odnosi će se poboljšati, međusobno razumevanje će se obnoviti. Sastanci sa prijateljima i drugim voljenim osobama će vas zadovoljiti. Lepo ćete se provesti zajedno. Vaša putovanja će biti uspešna, dobit ćete mnogo novih utisaka i pronaći novi izvor inspiracije. Horoskop posao. Mnogo komunikacije može vas umoriti. Važno je da se ne rasipate. Neki razgovori donose korisne informacije. Drugi mogu oduzimati vreme. Zato pažljivo birajte prioritete. Dobra koncentracija sprečava greške. Jasna struktura olakšava dan. Horoskop zdravlje.
Mentalna aktivnost dominira nad fizičkom snagom. Nervni sistem je osjetljiv i lako se zavara. Previše informacija izaziva rasejanost. Telo reaguje kroz površinski umor. Kratke pauze su neophodne. Duboko disanje donosi olakšanje. Mirna atmosfera poboljšava stanje. Horoskop ljubav. Danas blizanci uživaju u utisku koji su ostavili i ubiru plodove svoje privlačnosti. Zvezde savjetuju da se to uradi na početku dana, dok se pozitivni trendovi trenutka kombinuju sa adekvatnom percepcijom stvarnosti. Što je veče bliže, veća je verovatnoća iluzija i maglovitih snova. Rak. Horoskop opšti. Možete preuzeti teške slučajeve ili se fokusirati na rješavanje posebno teških pitanja. Danas ćete mnoge stvari uraditi dobro. Zahvaljujući podršci zvezda, snaći ćete se sa onim što drugi nisu uspjeli i brzo pronaći izlaz iz teške situacije. Vaš uspjeh u poslu neće proći nezapaženo. Mnogi će rado sarađivati sa vama. Neki rakovi će dobiti ponude koje je jednostavno nemoguće odbiti. Pokušajte da budete pažljiviji prema svojim najmilijima, danas će im vaša podrška biti posebno važna. Biće moguće stati na kraj porodičnim nesuglasicama i poboljšati odnose sa rođacima koji nedavno nisu bili baš prijateljski raspoloženi. Horoskop posao. Radna atmosfera ima veliki utjecaj na vaše raspoloženje. Osjetljivi ste na ton komunikacije. Izbjegavajte konfliktne teme, bolje rezultate postižete u mirnijem okruženju. Intuicija vas dobro usmerava. Ipak, oslonite se i na činjenice. Unutrašnja stabilnost donosi sigurnost. Horoskop zdravlje. Emocionalno stanje ima snažan utjecaj na fizičko zdravlje. Osjetljivi ste na raspoloženje ljudi oko sebe. Napetost se lako prenosi na telo. Umor se javlja ako ignorišete svoje potrebe. Potreban vam je mir i osjećaj sigurnosti. Odmor deluje postepeno, ali temeljno. Povlačenje donosi stabilnost. Horoskop ljubav. Zaljubljenim rakovima na ovaj dan je važno da se prilagode zahtjevima situacije i počnu da se ponašaju u skladu sa njenim duhom, što zahteva društvenost i lakoću. U suprotnom, objekat njihove naklonosti ih možda neće primetiti u gomili njihovih obožavalaca i možda neće obratiti pažnju na njih u romantičnom smislu. Lav. Horoskop opšti. Povoljan dan za komunikaciju. Možete reći šta mislite bez straha da ćete uvrediti ili uvrediti druge. Bićete ispravno shvaćeni, čak ni najosjetljiviji neće biti uvređeni. Sposobni ste da mirno razgovarate o složenim pitanjima i da se dogovorite sa ljudima sa kojima ranije niste našli zajednički jezik. Kod kuće može biti više briga nego što voli. Moguće je da ćete morati da rešavate neke svakodnevne probleme i to će zahtevati neočekivane troškove. Ali nema ozbiljne pretnje po budžet. Ali mala gotovinska primanja su prilično verovatna. Horoskop posao. Dan zahteva umeren i profesionalan nastup. Nije vreme za nametanje liderske uloge. Vaš rad se ocenjuje kroz konkretne rezultate. Ne očekujte trenutnu potvrdu. Pokazujete pouzdanost kroz dosljednost. Strpljenje vam donosi poštovanje. Uticaj gradite tiho. Horoskop zdravlje. Imate dovoljno energije za sve obaveze. Samopouzdanje pozitivno utiče na opšte stanje. Ipak, ignorisanje umora može dovesti do naglog pada snage. Srce i cirkulacija traže umerenost. Odmor nije znak slabosti. Pravilna raspodjela energije je neophodna. Kontrola donosi dugotrajnu izdržljivost. Horoskop ljubav. Ako danas primetite znake pažnje spolja prema svojoj strasti, nemojte žuriti da se obračunate sa rivalima i postanite ljubomorni na partnera. Predmet vaše naklonosti je odan vama i spreman je da to dokaže. Kolege mogu pomoći usamljenim lavovima da organizuju svoj lični život. Devica. Horoskop opšti. Pokušajte da ne propustite prilike koje se danas otvaraju. Ovo je jedan od onih retkih trenutaka kada možete, ako ne radikalno, da promenite svoj život, onda u njega unesete nešto sasvim novo. Za mnoge device intuicija će im reći šta da rade najbolje. Kasnije će se predstavnici znaka više puta pohvaliti što su slušali njene savjete. Održavanje prisebnosti bit će teže nego obično.
ali pokušat ćete da ne počinite nepromišljena dela pod uticajem emocija. U najstresnijim trenucima možete se obratiti prijateljima i drugim bliskim ljudima, oni će vas podržati. Horoskop posao. Preciznost i sistematičnost vode ka dobrim rezultatima u radu i financijama. Dobro je provjeriti sve ugovore ili račune. Dan je pogodan za analizu i uređivanje obaveza. Kontrola i red donose stabilnost. Radno okruženje je podsticajno. Horoskop zdravlje. Organizam reaguje na sitne nepravilnosti. Pretjerana analiza vas iscrpljuje. Red i umerenost donose stabilnost. Horoskop ljubav. Danas zaljubljenim devicama nije lako da se izbore sa trenutnim izlivima strasti ili negativnih emocija. Morat će da budu fleksibilni i snalažljivi, a ponekad i sa smislom za humor, kako bi smirili tenzije bez prekida veze. Ako se vaš partner uzbuđuje, morat ćete da se prilagodite njegovim impulsima. Vaga. Horoskop opšti. Neće sve odmah ispasti onako kako biste želeli, ali ćete biti strpljivi i sigurno ćete postići svoj cilj. Može doći do kašnjenja u poslovanju, kao i do nekih nesporazuma i nesrećnih slučajnosti. Ali oni vas neće zbuniti i neće vas prisiliti da napustite svoje planove. Finansijska pitanja se mogu uspješno rešiti, mogući su gotovinski primiči i profitabilni poslovi. U ličnim odnosima će također preovladati uticaj pozitivnih trendove. Dobro ćete se slagati i sa starim i sa novim poznanicima. Ljudi koji ranije nisu bili baš prijateljski raspoloženi će preuzeti inicijativu u komunikaciji. Horoskop posao. Poslovni odnosi zahtevaju jasne granice. Bićete u situaciji da donesete važnu odluku. Ne odlažite iz želje da zadržite sklad. Zaštitite svoje interese. Saradnja je uspješna ako su pravila jasna. Izbjegavajte nejasne dogovore, odlučnost donosi stabilnost. Horoskop zdravlje. Unutrašnja ravnoteža je glavna tema dana. Kada ste mirni, telo funkcioniše besprekorno. Stres se brzo odražava na kičmu i mišiće. Potrebno je izbjegavati dugotrajnu napetost. Lagane fizičke aktivnosti donose olakšanje. Odmor u lepom okruženju deluje snažno. Harmonija leči. Horoskop ljubav. Za Vagu ovaj dan može da počne sa veoma romantičnim, ali ne baš konkretnim raspoloženjem. Moguće je da će njihovi jutarnji planovi ostati neostvareni zbog okolnosti ili nedostatka motivacije. Veče može da stvori prepreke za romantični susret u vidu posla i obaveza. Škorpija. Horoskop opšti. Održavanje prisebnosti danas može biti teže nego obično. Ponekad ćete se naljutiti zbog sitnica, oštro reagovati na nešto što u drugom trenutku jednostavno ne biste primetili. Važno je ne dati slobodu negativnim emocijama. Pokušajte da budete pozitivni i optimistični, vi ste sasvim sposobni za ovo. Dan je pogodan za proučavanje, prikupljanje i analizu informacija, kao i za komunikaciju sa ljudima koji imaju izuzetno životno iskustvo. Biće prilike da naučite nešto što će vam svakako dobro doći uskoro. Horoskop posao. Koncentracija je izražena i stabilna. Dan je pogodan za složene i poverljive zadatke. Rad u tišini vam odgovara. Ne delite planove sa svima. Kontrola emocija vam donosi prednost. Strategijski pristup daje rezultate. Napredak je postepen, ali siguran. Horoskop zdravlje. Snaga je duboka, ali nije odmah vidljiva. Organizam ima dobru regeneraciju. Ipak, zadržavanje napetosti može izazvati unutrašnji zamor. Potrebno je pronaći način za pražnjenje stresa. Intenzivne emocije utiču na fizičko stanje. Odmor u samoći donosi oporavak. Iskrenost prema sebi je lekovita. Horoskop ljubav. Škorpija ovog dana ne bi trebalo da se zanose ljubavnim dijalozima, nesrećna reč može imati neočekivani efekat i pokrenuti negativan program u vezi sa puno stereotipa. Najbolja osnova za međusobnu simpatiju sada i u budućnosti su zajednički poslovi, sličnost temperamenata i slobodna razmjena emocija. Strelac. Horoskop opšti. Biće teško ostati miran u prvoj polovini dana. Manji incident može da vas izbaci sa puta, a mali problemi mogu izgledati ozbiljni.
Ali u blizini će biti ljudi koji će vam pomoći da se vratite u optimistično raspoloženje i prestanete da brinete o sitnicama. Komunikacija sa prijateljima će vas sigurno zadovoljiti jer će podeliti zanimljive ideje i ponuditi nešto zanimljivo. Drugu polovinu dana ćete provesti veoma plodno. Moći ćete da se nosite sa nekoliko složenih stvari i rešite probleme koji su ranije zbunjivali mnoge. Ono što naučite u ovom trenutku sigurno će vam kasnije biti od koristi. Horoskop posao. Misli su vam usmerene ka budućim planovima. Ipak, tekuće obaveze zahtevaju disciplinu. Prevelika rasejanost može vas usporiti. Usredsredite se na završetak započetog. Realan pristup olakšava organizaciju. Optimizam mora biti umeren. Završeni poslovi donose zadovoljstvo. Horoskop zdravlje. Pokret vam prija i donosi dobro raspoloženje. Telo pozitivno reaguje na svež vazduh. Ipak, preterivanje u aktivnostima može izazvati bolove. Potrebno je slušati signale zamora. Lagan ritam je korisniji od naglih napora. Optimizam pomaže oporavku. Mera čuva zdravlje. Horoskop ljubav. Neka iskustva u životu će verovatno izazvati jake emocije. Očigledno je vreme da se odvoji više vremena za voljene osobe. Ovo je odličan trenutak da budete sami. Očigledno morate pažljivije da pogledate svoje proverene prijatelje, nije kasno da vratite stara osjećanja. Možda je ozbiljan razgovor odlična prilika da se sve reši. Istina, naredna zabava neće doneti samo mnogo pozitive, već i šansu za nešto više. Jarac. Horoskop opšti. Što ste više zainteresovani za ono što se dešava oko vas, to više možete učiniti za sebe i za druge. Ponekad morate ispravljati tuđe greške. Ovo ne znači da prihvatate ovo sa velikim entuzijazmom, ali to radite sasvim dobro. Poslovna pitanja o kojima se dosta razgovaralo proteklih nedelja se uspešno rešavaju. Možete razgovarati o nečemu važnom, oni oko vas ispravno razumeju i podržavaju na mnogo načina. Rođaci vas oduševljavaju dobrim vestima, neočekivanim ponudama i prijatnim iznenađenjima. Horoskop posao. Odgovornosti su jasno postavljene. Znate šta se od vas očekuje. Dan traži istrajnost i koncentraciju. Ne preuzimajte više nego što je neophodno. Dobra struktura vam olakšava rad. Vaš trud ima težinu. Upornost donosi konkretan napredak. Horoskop zdravlje. Izdržljivost je izražena i omogućava vam da mnogo izdržite. Ipak, telo beleži svaki napor. Odlaganje odmora može stvoriti hroničan umor. Pozitivno je što imate dobru samokontrolu. Iskoristite je za brigu o sebi. Strukturiran odmor je neophodan. Odgovornost prema zdravlju daje rezultate. Horoskop ljubav. Na današnji dan, jarčevi ne bi trebalo da uskrate sebi zadovoljstvo da provedu vreme sa voljenom osobom, ali neće škoditi da uzmu u obzir neka ograničenja koja postavlja trenutak. Na primjer, nepoželjno je odlagati romantični sastanak do kasno uveče što ga čini previše energetski i financijski skupim. Vodolija. Horoskop opšti. Odličan dan, lagan i prijatan. Postoji šanse da se postignu izvanredni rezultati gotovo bez napora. Pokazujući svoje znanje i profesionalnost, ostavit ćete povoljan utisak na poslovne partnere i uticajne ljude i time sebi otvoriti put ka novim visinama. Moguće su neplanirana putovanja. Usput su moguća zanimljiva poznanstva i susreti koji će ostaviti snažan utisak na vas. Početak romantične priče je moguć. Pokušajte da ne izgubite glavu. Horoskop posao. Ideje su prisutne, ali zahtevaju konkretizaciju. Dan nije pogodan za nagle promjene. Potrebno je vreme za analizu. Razgovori sa saradnicima donose korisne uvide. Ne odbacujte praktična rješenja. Fleksibilnost olakšava dogovore, postepeni koraci donose rezultat. Horoskop zdravlje. Nervni sistem je osjetljiviji nego inače. Prekomerna stimulacija vas iscrpljuje. Umor se pojavljuje iznenada. Mentalni napor utiče na fizičko stanje. Potrebno je više sna i tišine. Odmor bez distrakcija deluje najbolje. Mentalni mir stabilizuje telo. Horoskop ljubav.
Na današnji dan vaša voljena osoba može vam otvoriti svoje srce, a vi ćete naučiti mnogo o njegovim iskustvima. Da bi komunikacija bila lekovita, pažljivo slušajte i podržavajte svoju strast. Zvezde poručuju usamljenim vodolijama da budu pažljivije na događaje kako ne bi propustili svoju šansu. Ribe. Horoskop opšti. Poslovni i lični sastanci će također dobro proći. Danas ćete savršeno razumeti one oko sebe. Ne morate mnogo da se trudite da pogodite namere vaših novih poznanika. Niko ne može da vas zavede, zvuni ili zbuni. Neće biti lako da se koncentrišete na svoj uobičajeni posao, najverovatnije ćete želeti da uradite nešto sasvim novo. Pokušajte da završite ono što ste započeli. Ako sada ostavite stvari po strani, teško da ćete im se moći vratiti u bliskoj budućnosti. Veče će vas oduševiti prijatnim događajima u porodici. Horoskop posao. Osjetljivi ste na atmosferu u radnom okruženju. Lako uočavate suptilne promjene. To vam može pomoći u proceni situacije. Ipak, poslovni dogovori moraju biti jasni i precizni. Ne oslanjajte se samo na osjećaj. Kreativan pristup donosi rješenja. Mirno okruženje podstiče produktivnost. Horoskop zdravlje. Organizam je podložan spoljnim utjecajima. Lako upijate tuđu energiju i raspoloženja. Umor se nakuplja neprimetno. Potrebno vam je više vremena za odmor. Povlačenje i tišina deluju lekovito. Pretjerana aktivnost vas brzo iscrpljuje. Unutrašnji mir čuva zdravlje. Horoskop ljubav. Situacije ovih dana daju ribama dodatno samopouzdanje i sama ova okolnost postaje indikacija za izlazak. Razvoj događaja u njihovom ličnom životu odgovarat će njihovim planovima, neće izgubiti kontrolu nad sobom i situacijom. Moguće smetnje će ih uspješno zaobići.